Ngubani igama? Clifford. Ngube lapha ngibona ke la uyelapha yini lapha kuyiko ke lokugcile la. Ale imithi le. Imithi yani? Esintu le esikhiwa. Nxa usithi esikhiwa utsho. Esilungu egayiweyo. Amaphilisi la pharmacy. Kabe kugayiwe. Ugayiwe. So what they call lo. What you call? What they call lo. Kabe ngokwani konke lokho? Khona okwelakhi. Abalemnyama kuyancedisa. Umuthi wokwelapha loba ngubani. Abantu ababuya lapha banemakhala ngani kakhulu? Kakhulu ngakhala ngemnyama. Kanti umsebenzi nxa ngeke umnyama? Hayi, asasumsebenzi kumnyama. Hayi. Umnyama ukhona. Izinto zingahambi izinto zakho. Xa sangakuncedisa. Ungathatha lokho esihamba. Iyahamba. Wena ufundela ngapha ukwelapha lokwenza. Lokho kwazibuyela kodwa. Udla ngamuntu angagula mina. Umbona ngisho. Wasenzani? Wathoka lamadlozi. Azange mina madlozi hayi. Ngathi ngimithi ngaze lapha. So lokho kwazibuyela kodwa. Imithi leyo ngoyiboniswa ophupha usize. Ngiyayiphupha eminye. Ngiyakuthi umuntu othay stroke, ngakho asuza umuntu othay stroke mina. Othay stroke? Uqina kanje? Hangihambi mina othay stroke mina. Stroke yaselapha. Iyakwazi ukulapha stroke. Ngaphandle kwestroke inokwenye welapha. Izidliso lokhu ukuthi ama-ulcer lapha. Okay. Abantu abaningi inzalo bayiswela amadoda abaningi badayisa phakame. Bakhala amadoda abaningi uyelapha yini? Silazo la engaphameli into encane engaphameli ephakama silazo la. Laba bochwe vele ngasathi thiki. Silazo la. Uyenza njani? Sasihlanganisa isihlahla lawo endaweni. Abantu ke njona impilo inzima kangaka bakhala ngani abantu le imnyama kodwa umsebenzi uyawathola yini bageza bagcobe ngakho lokho kumbe badle konke lokho kuyavuleka bathola umsebenzi. Kuyavuleka zenze kuyavuleka. Umsebenzi wakubonakala umsebenzi lezinsuku. Kodwa nxa ethengisayo nje. Yawuthi into yakho ihambe fast. Ihlahla usigebha ngawo. Eziningi siyaziota eziningi isihlahla. Abantu abasotselayo. Amadoda kulezi insuku wona njani ngokhala kaqinanga kwenziwa kuyini? Izinto ezamafutha kakhulu. Nxa bedla amafutha kumele benzeni amadoda? Kumele bezihlahla zokuklina phakathi. Uphume konke. Seqina umuntu. Imkhuhlane egcwele nje abo BP ochukela lawa ke. Ayi BP sayilapha BP but ichukela itricky. But iBP ayi BP sayilapha iBP. Abafuna ukuthola bakuthole ngapi? Bathola khona. Inamba zefoni zithini? 777 0777 84 7144 0777 84 71 44. Inamba ka babu Ncube.